Hinga ngarong parti yung jurong kulmar. Ngarong nam tagikam. Tiha kiti por kay eleksyon mga arhajar kanday. Tiha kapor ko balingkon. Makamjom. Tamang ayo abot ba. Nisu hang iping kampulot pisaro. Unlike kiway. Tagibrio nakaktin katlit basyayo nga kisngap. Mayo alay hajar praspa sampu abot tanghapo andru bunay. Ipdiang supaya piparok iparalok iparajor sa sisin siya ka simple life story. Hadin kalais nem ba ilaja nakasan pertay ka jela iba Alan West Karkungol. Uway nakirewrang ba ibalaya kunteng ya ka MDC election arhajar kandai ilawan paibiang siya ka san pertay haka laipuway tarik upnay bisipaw usnem arhajar arpuar hadin ba ilaya so yalade siya ka NPP patang hapo si minute Presiden ka NPP State Unit iba WR kaluki ilapan bena ya ka kerteng iba Alan kum ukertong uban ya hun naka NPP na arpupra sora konstituensi kajingmi iba Alan kalong kaba kensan namar baro sikata om jupnasyu ba in mi paw hakasan pertai nado ba ila remno ya ka MDC election house nem arhajar kandai kabamut kalais nem menjua kumbalong hakis nem ba menjua kasora konstituensi kadai kaba jupau ba hakilat patai kubor habalajan ka eleksyon hendrei hakani ka kenti kaba menta layoi bahado menta kalong jar ba namar ompat don watang uweiru u kandidat uban lum ya ka jingyalang pajba kumbalong hakiwei ki konstituensi kajing keli ka bami menta kalong hato iba Alan inyo ya kajing Christian kipaj ba namar satang lay penay ka eleksyon kalapoy hato kajing mi yung imenta ban ya hun naka NPP kan kersew tia ya ki wei ki kandidat ki badang yo tia hado menta ban sedang no ban yalap eleksyon hato kajing ya kun yung naka seng NPP ka seng ka balam kmat ya ka sorkar kan yarab ya i ban job hakani ka eleksyon kumbalong hadu mentah kikertong kibala bena banyak hun ya ka MLA election arhajar arpulai na arpaupra sora konstituensi kidon saungun kita kilong iba Kevin Melem UMLA ba mentah nakaseng PDF iba Tito Suwerkhan MDC ba mentah nakaseng UDP iba Harold Kongsit nakaseng TMC ba iba Alan West Karkongol nakaseng NPP kiseng bajuya kuna sora konstituensi kum ka kongres HS PDP BJP bat kiwei hado menta ompat bena ai lakin bu kandidat nem na sora konstituensi para loki baju kersan ya kanika channel kat kum ki jing perkhat jong pi u kandidat uban job na sora konstituensi penpau ya jing perkhat jong pi leng ba ki comments te tata do bini sembiang haka wei pat ka video ku blai sibun